RVA azau tu angai tu nulapa ulanau na nandam cheu na mo nihin kan thai nga mi chu sia nobat chaling ni ale mi kudong shol timi kong kan thai nak chan sri lai kudong shol kan ti chang ka in mi kipni kan ngal mi se sui kudong shol ngun kudong shol still kudong shol ti in aphun atlak ning in amanjong afak mi kipni war ase I manjeu ase asena in zaichada kudong shol kan I shol ti athaimi kan trom tia kazum chucha a sunsak oklak asemi kudong kong kha chim kadu nazapai panhi kha komto man chunhu a nalai boy panhi kha fonlo tang a kuntar chutik a adang nukudong paria chu a khomdi lai chuti chun nasiapi panhi kha thantoa anga lai nukudong panhi nangyate panhi jong kha na then kho ve kaw lai asena in na hol cheu panhi kha na then nik tik a anga lau kha na hu lai a then kho mena tlom palte long aselai zaicha kan tia chun hol cheu I theshi chu thinlung he direct pe tlai nak angai tia silai chiam sang na ni anti cha a si chucha a hol cheu panhi then kho asilau bantuk in manjong angai na kha alang tarmi si chu sunsak oklak asina kha kudong shol nak in anlang tar cheu asinan sulam athailau mi jong kan umlai cha a atu bantuk in katial nak si kanni catholic Christian hani le tha thit nak sacrament kan tua teka nupi thi tlangwal pa le maunun ha chu tlang boy mai a bihal nak le bele nak an tua I pakhat le pakhat an kut thwan in bekam nak an tua an bekam nak chu kaimani nangma kha nadam a sise nazot a sise na chambau nak vialte kha kan ngai chiam la I phungning nupi siding kan lak tia pani achim bantuk in nu jong ni chubang chun pachian chamchi in mizapi mai a tlang boy kha tate a cha in bekam nak antwa phundang in kan chima chun catholic bupi a upatle du nung tuk asemi sacrament pasari a I tlang boy ni apek kho mi chu pali bishop ni apek kho mi chu paruk se atang mi pakhat chu minung asemi pa asite ding mi le nu asite ding mi long ni pek kho ase le tha thit nak hi tlang boy bishop na ni an pek mi aselau pa asite ding mi le nu asite ding mi long ni an pek mi ase chu tlang boy ni a fe tar I thachwa a pek mi ase chu asi cha a zapai panhi chu chirpe bantuk in a kom mi ase chu cha a than kho asitilau chu thit nak I abepi big mi asi cha a man ngai tar le ichin ken ding mi ase chunu a kudong shol na kha tlang boy ni thachwa apek lai thachwa apek mi kudong shol kha tlangwal pa le nungak na I ke lai hol cheu a an I shol tar I an chim mi chu kan du dot nak mel chun nak cha a hi kudong shol chu pa fa pa le chiang tharau amin in chauhlang tua tia achimpa in an I shol piak veve achung lai I kalang tar mi chil sining ruang a hol cheu I shol mi kudong shol chu phoiding asitilau I zuarding le mi hlanding jong asifon lau zaicha tia thum kompatian min in bekam nak tua asi chang cha a zungjal ichha ding ase hol cheu aman chu chinlung he ape mi asi cha a mansong ngai mi ase chubang in nun nak thlachwa vanlu pakhat kha lunglop nak he lak mi asi cha a upat ok ase le tha thit nak he pe tlai in pachian timtua nak athat ning kha bible chung a mu kho ase samthong nak a pachian ni afon mi na kha mi ni then hala se ati bantuk in bekam thar jong a jisu ni thon nak hu ham alang tar mi chu kana nupi thit poi a ti kha misur zu a achantar nak in
in chung khar sarna kha tha rak pek chucha a tha te in khwa ro nu a nun nak der hi a tha bik ningke lo in a ummi nun nak selo in affect i amun mi thai chiam nak le ngai chiam nak ngai in chi hlan lo a tha mi in chung khar nan sar cheu kho na nga hika i RVA rian tuen tu na ni sadu thabu in kabya kadong tar RVA angai tu azau tu nandi lak nan chunga pachian ni thachwa in pe kauna se tampi kanilom